Muy kilaikira na inaiwa ba mundi, Mayo 21 lesan kalalki kabrisa, kau holy please kara. One text kasaki sa Liba Yulban ka 16:21, 29 bawina 34 bakat bago sinsat, Liba 23, 26 bawina 32. Bahaba yun, testament raya ratawe te praki kaikan kabya Ibrul ban ka 9:23 bawina 28 bakat. Bahaya wanan he, text ka na ni baisi kaiku etem, makaban ka kuman si kaya bayasa. Diamata kulkan ka tara yabikan, padin munaya, deka or klinta kaya deka ba. Israel time kara, Liba Yulban ka 16:21 bara naku isa. Ay mihtawal ba, daywan lalbar mangkan kabya, anwitin purara ay saur ka na niba daharasakan kabya. Mapaisan ka sinna niba, Israel lupi ka na nisin ka daw ka na niba. Banin ka raswin kabya, ahuya desierto bara. Upla kumboy berhimuniki bara, swin kabya. Verse ka 29 bara, awiyatem naku isa. Naha na adar ka kumkabya ban kayara. Mana ni mampara, trisar na ni sin, mana ni tilam ra iwi na niba. Katka sem de ka tenbara, ayuno daw kya kawan ka plun pira siya kawi ka mabila walara. An work sat ka kumisin daw biara. Bahad de ka bahayuara, mana ni dukyam ra clean takan kalaka daw kan kabya. Andawan mawan ra, mana ni clean takaram kabya, sin kam na ni bawina. Bahad de ka ba, mana ni mampara, resyuwa kabya. An bako sinsat, plun piras yuwa, nahana adar ka kumsa, ban kayara. Clean takaya ba, laka ba, pris ba, tabrin ka biya, baha pris ka, lalkahba niya ba, holy kirabaku saka niya ba, aysa ba man kara, bara holy kwal ka nani ba, diman ka biya. Baha ba sampli ka kung sa muhila ikira nani, an verse ka wala ni ba sinsat manan yesi cakes, Liba Yulban ka 23, 26, bago na 32 an bago sinsat, Ibrulban ka barasin kaysa yaw na ni text, wal kumaysi kaykan ka biya, uli kaysi kay gyapya naku isa 923 bara kaysa yawan na 23 ba na 28 bakat naku isa baku bara ais kapalinit kan baha heaven radia bara na ni ba clean tagbia marig biya dukyara kuna heaven ra bara na ni ba kau diara sacrifice yamni na ni ba nitsa kan Christ badimra sa holy please kara, wait na nanimita walpaskan ka please kara. Bahaba lilki ka kumkan right tehwa please ka lilki ka ba. Witin badiman sa heaven ra, dawan mawan ra, yawan na ni dukyara. Bahaba sampli ka kum yawan ay mawala ra yon nawi kar staita kiyola baku praki ka ikisa. Yon Liba Yulban karaisi kaikan barawan mariki saray tape sampli ka na ni kumkum tasban na radia daw kikanya ba. Yawan riyawan ko pekarog bega ka pris na ni ba ay warkat daw kikan mani bilara yubani kuna klinta kaya yuwa or deka ba or bila walara padin laka deka ba ibrura yonki purwikan Israel nakaran ni ba ais kanan bauti na ni holy please ka bara mangkya kawikan mana kumi bani Liba Yulban ka syapti ka 16 an syapti ka 23 bara clear wan marigi sa dia adar kana ni dawan yaban niya ba baha klinta kaya dekar dia daw kaya ba dia warka na ni ban yuba ni daw kikanya ba baha warka na ni bal kita kaskikan anadar kayaban kanupla ni sudba plun piras kaya ba yuwara bara pris lalki ka ba Israel kiam ka na ni ninara dawan mawan rabaldimikan kau holy please ka bara upla na ni ba ay kupya na ni balaki kaikikan turbi kaikikan bara dawan raplikikan bawan lakara anray tahiwa ay kupya aiska bara baha tilaran sa upli ka ba baha tilara witinani baha warka tilara ay warka daugras kan na niba. Bawan la kabriras kanya basari la kabriras kan na niba. Klinta kaya dekara dawan boyadar kayaban kan baha dakni ka na niba. Baha upli ka ba Israel dakni ka na dagbisa kaya. Dan baha dakni ka tilara kaya pia. Liba Yulban ka 23, 27 bako sinsa 29 bara wanay sisa. Baha klin daw takaya deka bara pris lalki ka ba. Berhiwikan baha shipweh ka talya ba. Dawan mawan ra, ten bara, holy please kara. Anbanin ka talya balaiki kan, ba holy please ka bara. Bago sinsan kwakikan, altar, golo al paskan niya ban bako sinsa braso al paskan kanya ba. An bako clean daw ki kanais ka pali, holy please ka ba. Barawitin danta kan aywar ka ba danta kuyatem,
prisba ay mihtamangkikan baha shipwehka raya bara an bara Israel saurka naniba dukyara ay mihta kahbi para mangkikan barabanin kara diara uplaiuras pliska bara bila walar desierto ra berhiwikan witin nanibarakan bawina lehura berhiwikan an baha deura baku tiwikan baha talia ba holy pliska ra lakikan baha yuba ni warka daukikannya ba an bara marikikan kumi or Israel baku daknikan ani saurkan naniba dukyara Jeremiah barga 17:1 barmanan kumi bani sis malaki kaya bago sinsad baha purara kahabikannya ba dawan ba las aywar ka daw kikan barabaha clean daw kaya deka ba nahatalya na marikikan holy please kara baha saur ka ba clean daw kikanya ba an daywan baha shipway kara nina asasel wikanya bara baha ba marikikan setan prakan kara bahaba setan wal prakikan an pat ka ais ka saur ka trabil ka nan yeis ka sin babila walara pat ka brikanya ba pura ra kahabikan bila walara marikikan saur ka nan sut tas barabara ya ba Israel dakni ka lukpi ka nanira kahaban kanya ba saki muniki bahadayura ramangki ka nan wiyawatkan sin patkir ka ba bahaba setan sa anwala apo an bahawar ka ba mani bani daw kya kawikan bapatwitin ng wikan bitakri kan temay si katabaku Yom Kippur deka padin mo na clean daw kaya deka ba witin na nikulkan katara yabikan anan supli ka bahap deka yuara paiwan ka daw kan anu waras kan na ni barayo na isi katabaku dagbisaki kan Israel na ni kiam ka ba wina makadanta kiwaya du kira muhkilay kira na ni yawanane kulkan ka tara brisa klinta kaya deka banay wan time kara diamata yawanani wan time kara mari kaya sa kang bayasa wan niwan ka na ni kumi bani bila wala ramuhkilay kira na ni bahana ni time kara padin laka briyaya ba deka kumbara mangkan kan an sinsat yawanan ni kumi bani ra wan paywisa wan saur ka na ni ba susisi dawan Jesus Christ rabalbiado kiara bapat makaban ka bailaw isa bahaklinta kaya deka yuwa baw isa kulkan katara brisa kinayo one time kara bahabaria luki kay kian si kayaban kabya wana wetiu bernayo yung sayita kikan bahawar ka daw kikanya ba Moses time kara dawan adar kayaban kanya ba klinta kaya deka yuwa kumbadawan mangkarikan badukyara yawana ni study takikan dawan kumi bani rableswan munan kabya